Hello guys, welcome back to my channel. Aji bra second day wala ase khuri kata jaka ada to aji to katia manohan kati ase hoilebi moi to thalai kuri ase de sabi edu kan kati dina ase to aro niche debi atha to loi jaise aro dati kati ase to moi apnian lode last tak dikhai dibo edu ra morom bra skip na kuri na sabi de jaka de dikhai dibo aro kumba notun sai ase gose gele to morom bra subscribe kurna rakhibi moi jaka important jaka apnian ba natikha jaka moi dikhai dibole ase aji to etura morom bra skip na koribi dei jo aro support kori thakibi abi enika ase edu khan tholai gure ase de yati la to pura kati dise to etia cutting bati khan dati kati ase sabi aro moi yati bra tholai gure ase de sabi ina tholai gure ase rot to osorde ase yate samne de to moi tholai gora dim dibi kinika tholai gure apna lode dikhai dibo support kori thakibi dei aro comments koribe chalo cho sabi guys inika stock kori ase de aya tati bali de aro niche dibi itu rasta bra tani ase sabi ina ase tati la to chhai nai ale asari ase rot khali etu kheti de ase sabi dia la to almost khatam hobole ase sabi etu kani ase kiti khor bana laga aro yate duita bis tinta eti ase de complete hobole ase de yati la to jo वाह sabi itu to chicken mari dia la ase de sai sabi evan sabi Hello guys, welcome back to my channel. Guys, aji bra 3 days wala ase. Sabi khuri kati khatam hobi nai hoilebi upai nai atha athi tholai guri thakibo lage na. Rot tu yati ase asorde ni yati bra 200 feet ina ase. To aji to edu tholai guribo koigina sathi moi jun ai gina ase. To edu ra moi jaga de apna lodi bi dikhai dibo morom bra skip na kori gina sabi dei chalo dikhai dibo sabi etu khan tholai guri ase he mamali nahoi de yati habra na to niche te ase sadi to sai sabi ina chabole di ase de aya clouds pe sabi in daga pani giribo nishina ase aji bi sabi upai nai hoilebi dunia de tuk na kori na kha jaga tu nai na tuk kuribo lagi jai aro nijor la khor banabole ase upai nai etura struggle kuribo lage koigina aigina ase de morom bra mohan la tuk sai gina apnan bi morom lagise gole to at least ekta hole bi comments kori dibi de to moi jaga de olop explore korigina dikhai dibo apnan bi skip na korigina sabi de sabi guys upai nai pani giri ase de
पानी गिरा पहाड़ उलावले भी ना पारे साबि मजन साबि कोई ना थाबि ना पड़े मजन भी साबि इतिया 80% तो रोड पहुंचाई दिसे अदबे इतिया 20% तो पाचिंग ना असल तो एक खुंदा भी ना लगो लगा से इतिया तो हेले भी पानी गिरा किने का पहाड़ ना ओलाई दे साई साबि मैं पहाड़ दे भी दिखाई दिबो साबि पानी इधर गिरे है पहाड़ दे किने का ना ओलाई ना है रे साबि चा बनाए खाई से जा पहले भी टैक्सी दे भी इनका आया है पानी का साई साबि कप दे भी कप भी आया है साबि टैक्सीกันで जुई भी इनका जुलाई के ना थोंगा मारी को ऐसे मजन साबि